Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin ba kinong sosnong jong kajala hi borak away. Kibadai banyo abenta yak scheme Chief Minister's Social Assistance Program. Kabadai ke scheme ajirab yaki badan hapdang gajing sistem kibala khamya karta. Kumjo yaki tu kikintai kibala phat ukurem bat yaki tu kibadan jingduna hit khotman. Kim shem layo ekapisa mentala sisnam tam. Hanne kasngi kah nyau terek unaitung. UMLA jongka Southwest Constituency uba Sanbor Sulai ulalai kendu I dalade yo menteri rang ba kajalla ukonrat ke sangma ban pan jing pencai halor kene kat kum kejing thu jong ba Sanbor Sulai laong ba ki badai hok ban yo yakni ke skim kim sham la yo ya kapisa je rap ke bajurong bet cheki bank account jongki nadu banai leber jong snam arajar khatnyo balala kabala kot menta syaka khatsan banai kenti kat kum kejing ken kabala ai do ba Sanbor Sulai ha kajalla jongi kidan hadu san phulai hajar san spa nyu phulai ngot kibriu teman kibadai hok banyo egni scheme jongka Chief Minister's Social Assistance Program kat ba kikentai kibala phat ukurem pat kidan hadu laipo hajar ar spa prapusangon bat kibaran jingtuna hit khotmat pat kidan kharwai hajar nruspa khandai pusan ngot baro nadu pensim sedam mubrai mach arajar khatnyo hadu menta kemsiu shu te kene tangki uli changne aga state jungi bro ko ke kini ki uli pension bi ong yak temen ki kro ki poi hadu san pulai hajar san spa nyo pulai mo te kabadai badi ni single mother lani ki widow mo ki basai hulok lani ki belayap lok unong kamai jong ke kini ki hadu lai bo hajar aspa proposal but kini ki differently able and disabled person lesi beruna ke format gitu ko pemala bagum ta ter kini kidon kadwei hajar nrius pa kandai pusan tenda nda kan kulum lang kene baro haga sibanai ka poi sau krur nyau punyula nyau punriu hajar haga sibanai nomor ke total baro kidon hadu kandai pusan hajar san spa tam san spa marwai dah kedua san spa marwai ka poi sau krur nyau punyulang nyau punriu hajar gastit baro ko te meta sistem tam la sange te hakana ka memorandum of appeal ka mengalai Chief Minister bentan te ngila kerpat cusu nalor jong ban state ban release do yang bisa kadang ba lajan si Christmas ki lajan si puja si jile nyam ki ba pero ki ba pli nda sistem gala poi lesi mo katuan ne hajar ti baduk basuk begini ini bisa nak release do gala ban ya tiap jan Christmas mo lani ki hakilo ki jingle nyam ki jongki pero ba kapor kala januan tekar bagi dio sanction ki dio ini kala yo jing arab ki bodo gajing temu jangan ka scheme kalong ban ka financial assistance kalong ban arab ki mo te nalor jong ni tengah labu susu ijing kerpat chau honorable Chief Minister ba hakipor mensuak hakipor khatsan arpo sudah mensuak nomor kaneka Chief Minister Social Assistance Program kadai 100% kaba bear daka fund jong state government taki por khatsan ar posnam hadu menta kidang kadang yaji kadang national old age pension scheme barga national family benefit scheme katu ka share kalong 75% ki ai national government 100% naka state share te kitu ki scheme por munsa ki ai arspa dengga but ikana ka family benefit scheme le si wayap no long le ni wasai long kio one time grant arusan hajar sisinyo tang sisinyo kang bakal gila ban beli kedukan gila ban le ini petty business tengal ai chung Chief Minister ba la ban take up but national government by katukan national old age pension scheme gile ban abolish no bakin adopt no daga ka Chief Minister Social Assistance Program kana ka ba kio man manu banai kanang ba pi kaya kejing mut kalong ba nyo betan na kawai kasus bagi numdon juga bani apply arsin laisin te haju ko por bangal aburu iji kerpat ba at least haka pertai mentan na kasan spa benai ban enhance ban berkiu no ska ar hajar sebenai te da ba ki abolish ki ya ka tukasel government kin adopt no dekan te kemut gala kerpat Chief Minister kamanya lang ru bani akren batu Union Social Welfare Minister bakin adopt no dekan skim at least kita yok fund nang tai kan lana kasan spa ska araja kan no kala arab ya ki badok ki baso te itai di ibana kaliang kejonga ko mameli but ke party nyawan menta bani Chief Minister ban bu yang ngai jingkerpat nak menta ki duk ki so jong state